ماگەلۆ کەهرەبا بە کوردی چییە؟ دەستپێکیان بێ ویدیۆی گۆداری بکەن. وشی کوردی بەتی بەکاربێنن. مەڵەن کارەبا بڵێن تەزوو. وەلێ تەماشە کرد وەلێ نەڕی. دەبێژە تکایە وشەی کوردی بکاربین. ئانکۆ تخوازی بێژە ژمارە بێژە گوتنین کوردی بکاربین. ئەز ڕەجای جوە دکەم. و دەبێژە مەڵێن کەهرەبا. دەبێژن نەبێژن کەهرەبا بێژن تەزوو. یان دەبێژە پەیوا کەهرەبا نە کوردیە و تەزوو کوردیە. مخابن پەیوا کەهرەبا نەخێر. پەیوەکە کوردیە و پەیوەکە کوردیە گەڤنەژی. ئەف گوتنە هانی نە ئەز دەبێژم فەرهەنگین ئێتمۆلۆگیە دەبێژن. یعنی فەرهەنگین ڕەهناسیە. ئەو فەرهەنگین کۆل ڕەها گوتنان دەگەرن. چ فەرهەنگین عەرەبی بن، فەرهەنگین ترکی بن، فەرهەنگین کوردی بن یانجی فەرهەنگین ئەڵمانی بن یەکۆ لەسەر کۆکا پەیوان کار دکن. ئەف پەیوانێ پەیوەکە ئیرانیە گەڤە کۆن دەبێژن ئیرانیە یعنی پەیوەکە کوردی فارسی مەلبەتە زمانی ئیرانیە. ئەف پەیوەهانەی ji sê be şampêk tê ji peyva keh yan ka yanî kaya ku em ji pûş çê dikin û rûba ku ji lêkera rûbûden hatiye û rûba yan rûb rayeka dema nihayê û ew aya hanê pêk hatiye. Ji sê be şam pêk hatiye. Ev peyvahanê peyveke kurdî ye û mixabin ku em li şûna wî peyveke nû saz bikin. Yanî ya giring ew e ku em peyvê kurdî biparêzin. Mijara etmologiyê mijareke tev li heve yanî rehnasî. Ji bo ku em nas bikin ev peyvahanê kurdî ye yan jî ne kurdî ye divê ku em li gelek çavkaniyan vegerin. Ew jî gelekî giring e. Li aliyê din ev xanima hanê gelek vîdyoyên xweş belav dike. Min vîdyoyê bela kir nayê wê wateye ku tiştên wê xweş jî tune ne ew tiştên xweş jî bela dike tenê min dixwaz ez têbiniyekî bêjim mixabin gelek caran ew bi xwe jî peyvna bela dike ku bi xwe kurdî ne û dixwazî li şûna wan yan jî ew bawer dike ku ew peyvana ne kurdî ne em hemû dikevin şaştiya de tenê min dixwast weke sererastkirinekê bikim. Silav ji bo wan.